继续来看欧洲国家丹麦甲瑞典，前一阵有人烧伊斯兰教的古兰经，是引起真侪伊斯兰国家的不满。有伊拉克的穆斯林就去街仔路抗议示威，搁要弄入去丹麦大使馆，袂手是去互伊拉克的安全部队赶走。 示威民众拿喊口号，拿动手烧瑞典的国旗。欧洲国家瑞典正有反伊斯兰教的抗议者，申请在瑞典首都斯德哥尔摩的伊拉克大使馆外口烧古兰经，得到瑞典警方许可。虽然抗议活动并无真正将经文烧掉，也毋过经文和抗议者踏伫脚底，佮破坏部分的经文，引起伊拉克的教徒不满，弄入去瑞典驻伊拉克首都巴格达的大使馆闹事放火，嘛互伊拉克当局调回驻瑞典的代办，佮伫20个瑞典大使赶出国土。 ونحن واقفين ضد كل شيء عم بيصير بالسويد ضد القرآن الكريم وضد اللي عم بتوافق عليه الدولة السويدية ونطالب العالم كله والعالم العربي تحديدا والإسلامي بسحب سفرائه كلها من السويد وإعادتهم على دولهم ووقف التعامل مع السويد. 事发了后，另外一个欧洲国家丹麦嘛发生极端民主主义的团体丹麦爱国者伫首都哥本哈根的伊拉克大使馆外口，甲古兰经烧掉，佫一摆引起伊拉克教徒的愤慨，组织伫首都巴格达示威游行。مظاهرات استنكار على حرق هذا اللي ملعون اللي يسمونه باسم مونيكا ما اعرف شنو اللي حرق القرآن واليوم هي تكررت بالدنمارك احنا هذا دستورنا وقرآننا الحكيم. 了抗议者想要去丹麦大使馆抗议，说互伊拉克的安全部队发射催泪弹驱离。沙烏地阿拉伯的外交部伫事發了後，嘛召見瑞典的外交官，批評當局穩准涉毒經文的活動。國際新聞台是唐平耀。